Prije 10 dana sa grupom od 120 Srba iz Mostara je izašao i Dušan Tubić sa porodicom. U jednoj od dvije torbe koje je uspio da iznese iz Mostara bila je i videokaseta na kojoj je lično snimio jedan od teških zločina tadašnjih savezničkih hrvatsko-muslimanskih snaga. Ali da krenemo iz početka. Ja sam radio u aluminijskom kombinatu Mostar u elektrolizi sve do 22. aprila 1992. godine, kada je tačno u ponoća i 17 minuta prestala da radi fabrika koja je bila pogođena sa granatom sa hrvatske strane. Borbe su se sve više i više razvijale, tako da u stvari nismo znali ni šta se vani dešava, jer, kažem, ponavljam još jedan put, sva naša kretanja su bila po stanu ili u stubištu do komšija nekih. Gdje je gledao vaš prozor? Naš prozor je gledao prema lijevoj obali Neretve, u stvari otprilike tačno na pravoslavnu crkvu. U Bjelušinama, ona se je dobro vidjela sa našeg prozora. To je saborna crkva Svete Trojice. Svete Trojice jeste, koja je sagrađena 1873. godine i kada su se borbe već rasplansavale, negdje već je to prošao je 5. mjesec, početkom 6. mjeseca borbe su postajale sve intenzivnije i odigravale su se baš na tom dijelu grada, na lijevoj obali Neretve, u Bjelušinama, oko pravoslavne crkve, što možemo i da pogledamo. Evo vidite, ovo je saborna crkva u Mostaru Svete Trojice, koju sam ja uslijed rasplansavanja borbi sa svog stana, sa prozora, uspio da snimim. To me natjeralo jer je Mostar bio u jednoj informativnoj blokadi, ništa se nije nigdje govorilo šta se dešava u Mostaru. Evo vidite, ovdje granate su već padale oko naše zgrade, auta su tu uništena i, kažem, to me natjeralo da snimim, da taj dokument napravim, jer bio sam ubijeđen da onaj ko ovo radi, da taj neće snimit, i to sam pokušao da uradim. Evo, to sam snimio, da ostane za istoriju, da se zna ko je napravio ovaj vandalski čin ovih razaranja i rušenja u gradu Mostaru. Tada, u ovom momentu, ovih nekoliko dana nismo imali struje i to me je omelo da snimci ove crkve ne budu drugačiji, pošto sam bateriju imao sam. Kakav je to plamen tamo? Da li je to crkva već pogođena? Ovo je već plamen negdje iza crkve. Crkva ovo nije pogođena. Plamen je iza crkve, pošto je tu borovina. Ovaj plamen, evo vidit ćete, posle on je kratko trajao, sumrak je, snimak je više slabije se i vidi, to je samo šuma gorila, tako da tad nije ništa se desilo. Evo vidite, hotel Ruža je tu, koja je već zapaljena. Ovaj plamen još gori, borbe se vodile, tada se čula pucnjava po gradu i to, kažem, sam sa malo baterije uspio da snimao sam sve u razmacima jer sam, kad se ovo desilo, očekivao sam već da će se možda još nešto desiti i ruka vam je prilično nemirna. Pa znate, mora u ovim momentima ruka biti nemirna kad vidite šta se dešava tamo, a sad i
pretpostavljam u tom momentu da to snimam, da će neko od toga možda imati. Ovo je već 15.6.1992. kada su se Srbi povukli sa lijeve obale Neretve i ova crkva ovdje nije zapaljena od granate ni od toga što se borbe vodile oko nje, nego je ona zapaljena zato što je trebala biti zapaljena. Zapalile su je hrvatsko-muslimanske snage koje su tad bile skupa u borbi protiv Srba. Interesantno je možda podsjetiti da treba zapamtiti onaj ulaz. Onaj kapiju, ulaz u crkvi koji tu dominira ovim zidom ispod i vidite kako se plamen širi, dim se diže. Međutim, ja sam u tom momentu, meni je ruka drhtila zbog toga jer vidim da mi je baterija na izmaku. Više nema dileme hoće li se zapaliti crkva ili neće, ona gori. Sad nisam siguran hoću li moći sve snimiti ili neću. I sad pokušavam da sam sebe... Sigurno vam nije bilo ni svejedno gledati kako... O tome nema govora, ovo je već uhvatila crkva i toranj i onaj gore krst, zvonik i već čitavu kupolu. Ovo su ti prekidani dijelovi snimanja, baš zbog toga, kako sam rekao, zbog baterije. Vidite kako gori. To su, ja mislim, evo vidite, već je toranj pao, crkva gori, ovo su već i večernji sati, mislim, već je popodne, to dogorijeva. Sad u tom momentu se čula i pucnjava, sad je li to neko i slavi možda zbog ovoga što se je desilo. Pretpostavljam da jest. Ovo je vjerovatno izgorilo što je moglo gorjeti. Što je moglo gorjeti, izgorilo je već, još dogorijevaju pojedini dijelovi, tako da je već ova, vidite, još uvijek stoji dole ovaj ulaz. Ovo je dole ispod kula, koja je sa kula ispod crkve. Evo vidite, ovo je izgled crkve posle miniranja koje je bilo 12.7. Znači skoro mjesec dana. Skoro mjesec dana nakon toga, jer je već dobro padale su još uvijek granate, međutim može se reći da je rat u Mostaru tad stao bio jer u samom gradu nije bilo borbi, ali crkva je minirana. Tako je izgledala posle prvog miniranja. To je bila jedna strašna eksplozija. Evo gore je kuća još uvijek desno, jer su tada u ovom periodu još uvijek paljene srpske kuće, kojih je dosta bilo u tom dijelu grada. Međutim, ja mislim da nije nijedna ostala. Sve je to spaljeno. Evo vidite kako je ona. Vi ste to Kriomice, ovo je već... Evo ovo je već 18.7. Znači nakon 6 dana. Nakon 6 dana kada je potpuno minirana, u ovom slučaju... Znači sravnjena sa zemljom. Sravnjeno sa zemljom, vidite nema ni one ulazne kapije dole, nema ništa, nikakvog znaka više nema da je tu crkva bila. Ja sam to snimao Kriomice sa svog prozora, žena i djeca su bili tu negdje u stanu, jer nakon ove eksplozije čak su i vrata i štokovi ispadali po stanu, dim je ogroman bio, prašina se digla, kamenje je letilo i evo to je tako... Da li ste mogli pratiti TV program? Mogli smo pratiti HTV, međutim ponekad je u tim programu HTV-a iz nekih razloga su bili inserti iz televizije Novi Sad i možda i ređe televizije Beograd i srpske televizije, ali najviše je bilo televizije Novi Sad, jer po tim snimcima smo i vidjeli da televizija Novi Sad najviše ima izvještaja sa Hercegovačkog ratišta, što nam je i davalo malo snage i više. Tako da nam je te emisije,
To je bilo rijetko, ali to nam je davalo i snage i povjerenja. Da li biste se opet vratili u Mostar? Ja se ne bi više vraćao u Mostar, niti imam namjeru. U onakav Mostar kakav je, tu više života ne.